Ko le peke mau hu whangate ngai whatap ko tau peo tau whake atu me he whaleni. Ka tau mua ke he whahoko ata e proklama ma ke he koe ni. Tau whawhitai ai peke o tua mawhi ko hi koe tau hi kone whai ma tonga o tau au sia mai ai aho bea mai taimi maho inga koe ni. Whawhitai o kula koe fia lelea na awhi fio tamatu i ko tupo wano. Pehe ke tahine kui ni na naspau u. Ka uma ai whare o ha mohe ofo. Lau maria ho eiki, lelei pe eiki pale mea pe moe pule anga tonga. Ka uma ai kau taki lotu. Mo ki tau tolu e kakai tonga ko toa peo ta tau i tongani. Pe me ngahi whanua koe na i toa pule anga. Oku ikai ke to iai ha kawenga lahi o tau tokanga ki ai ka koe malu moe hawa e whanuani. Moe tau whalala i peki o tau otua. Ko si hova sa pao te ai pe ho tau pale tua. Kai ke hau tau tali fia ai sioloki ko ia e pule anga ko o Daniela Kula. Kai uma afo ki a reni vai o mounga ko e tokoni sioloki. Mei he potungau e whanua sa vea ma ngahi koloa whakainatula. Fia ilo pe e Daniela Kula ka maha reni vai o mounga. Ki he tuunga lolotonga ko ia o e mounga afi. Tau te fito foki e o kuyai ai ngahi ongongo pe o avitakai holo. Ia ngai ongongo pe he. O te tau toi tokanga ke ko ngā ko mate mo ngā fi ia. E taim ta tau o ko kei whakamatala pe ni tala mai o kwange o ko kei ngā lulu pe ko ai mo ngā fi ia. Pe a ko kei mo fui ke pe feitu ia ko ia. Ka ko mahu inga pe ko ha ai ngai whakamatala mo oni mo totonu. Ke tuku atu pe ke kakai ko ia o whanua. Malo. Kore peke hu whanga he ngai tala whakatap ko whakahoko atu. Ka e ata peke whaiha lawe ki he ngai whiu ganu whakahoko mai. Ko e tala no hanga ton peke tunga ko kia mo fuke. Hangi peke lau. Talo ne e osko mapuna e afi mo e fu i he aho tahanima. Pena e pe mo ngahi kasa pe ta mo e mau nei tukuange mai. O au ki ho ata goni o e au taha fitu pe a nesi long wai ke te asi ha ma mo kasa i he ata satellite o fai ai ko no vagai ma pe ai mi he aho monite ko ya o mai ki ahon o ku tepe ke te aha ni te asi ma ale rei pe ai langi ya nga ko vagai fo me he satellite ki area ko na ai mo nga fi ko mea ko i taim ko ku atarere ha ki ai na e to ngai ata i aho ta fitu ko sanuari pe na fai vakai ki ai ko no mapei mo no fua area o ko e fata area hunga tonga mo hunga hapai mo foi mot fo o ko na mapuna ko ni Tisema o ku pese tipe e wanoa o motu kei toi. Ono whakataha i kua hunga tonga pe mo hunga hapai taimi. Ko ki whai konga sisi pela to maari hunga tonga o kei toi. Mo ki whai konga lahi lahi a ke pe konga hapai o ku kei toi. He nea koe ki he aho taha fitu ko ia o Sanuari. Toenga o e motu kona e tupu he waha. Mo ngahi makata pepe koe. Koe kongai ki tua o e ongo motuni na si tafia ka atoa ia i he pā kone e mo ngā whi koe i aho tokona ki. E ku tunga koe ai motu ku whema orewa ke te aha toi wakai i ofiange ke ilo pukhano fo tunga koe lalo kristahi. Me toki mao koe ai mahino koe ia. Te tau wala vero te maa te whamatala o ku te ofi ange ki ono tunga tatonu. Ka koe talu me he aho tusite, ni aho monite, he osi ko ia e pūri koe kasa mo e maa, ne e koe peki ngā lulululu. Aia ko e hao me koe ki hao ni, ngā lulululu e ni e tolu ano, fo i mofui ke tolu ano, me he fo i mo ngā awhi. O kui loto pe kilomita e whānoa, ai ngahi ngā lulululu koe ni, pea kui ai pe tui koe ngahi ngā lulululu koe ni,
o ku ofi pe ia I lalo munga afi pe ngai area I lalo o e munga afi ko ni o hoko mi ai pe a mo pe ke ahoni ko fe mo fu ke tolu na hoko I ahoni ko ngalo lulu pe ngai ahoni e hiva o tau sia mai tal mi mate ko munga afi ai ko ke aski tua ka takaloto pe ai anga ko ene ngawe ko tai mini ai ko e ngai fa fufu pe here o ku o nga maheni pe ke hoko ngai ngalulu ko ne o se mapuna mo fuike ai ko fa ka ko ne holo ya ko ke fa na fo ya ngai maka ko la fo no ke ne silongo ai po mate pe ko ne mo ko ikai ko ne ngawe pe ana mo malangalanga ke to hoko hato e mapuna aya ko ene tu pe o ku hoko pe ngawe o si ofi pe ka areva ke mahino ke te hanga lulu pe ta pe reva ku mohe apito e mongafi Reni o tana ki famatala ko ngo ko tu mai Daniela ko nga ka to ki hoko at malolin ko ti ma ko ngala ko to pe ndia o famatala ko fika mo ki mo fuike mo volcanic eruption ko mo ngafi ko ni hunga na puna ko I aho tonaki mahino pe foki na iai ai pe aukula na hoko o tupu ko ni pe mi mo ngafi ko ni ene puna o ni fatupu ngai ai pe aukula pa ko tui mahalo ka pau te tau toki whakaiki ki amuyangi ki na tula ko o pe akula ke hika tau toki lawe tau toki a nai ka whakata tau peki ho whehui ko tu unga o ku iai mo ngā whihe taimini ai o tau pehe pe o ki mohe I taim tau pe o ku kei whai pe hono mui ne ongo ku koe palapane mai mafutala mo ia koe mate koe ai communication ni kai ke lava no mui ofi e tu unga koe o ku ia e mea ka whai holo pe wheinga ko hi koe mea maari pe koe wa kai matangi o ku ai nau fu I satellite na lava o mahoko atu ki ai o whai ai hono monitor koe tu unga ki ai pahangi koe lava koe nai kai Daniela koe taulen mea monite hangi o ku mohe ai mo unga fi o kai ke toi asi hake ha maa mua me mua kasa ka o ku tau ki whanongo pe foku kai ai ngahi mo fuike u hoko o tupu koe whakatupunga pe me anga koe ai ngā unu holo koe ai awhi ngalo whanua anga koe ki tāna pe ko ia o ku mauinga apito e Daniela kula ka maa Reni vai o maunga ai ngahi whamatala ko ngā foki ko e tolahi o mautolo koe ni ka kai o e whanua ko e whanongo pia koe ki he pā mai koe e mo ngā whi mo e ngā lulu pe koe mo fuike pe koe ha pia ngā tai ka hoko ngai whamatala koe na mo o mai koe ngā koe ngai whamatala whasai nisi koe mea ia ko ku hoko koe hi kilistahi ka malalo whanua ai koe whamatala ko mai tokua ko mohe pe mo ngā whi ia pe koe tau whakaukau me tau whakaamu ke mohe ai pe ia pe a hoko tai pe mo ne mālolo o mālolo a tai pe ia pe mate atu ai pe ia pe koe mea lewa e taha hange ko mo whamatala o ku ki I mohe pe koe ki tau ilo ko hai lolo a ne mohe ai ko ni whiu pa koe mohe whai pe ia pe a toi hoko ia hange ai te tau whafuafua o ka pau e toi aha ke mo ngāwhia koe ni ia pe toi hoko mo koe hai lahi whakafuafua o me toi hoko pe me tatau mai mea ko tau situa me ai koe hai tu unga o mea koe ia koe ngā peke whakafuafua atu malo koe e whai ki whatatolo ki he mongawhi ai I me siti koe ni o tako pe me siti o kalani kausioloki ni ai koe whatatolo pe ki whaunga koe e motu pe I he wanoa taha fitu pe whai na o ngahi analyse e ngai whamatala koe ia o mahino mai koe motu o ku lahi pe ngahi konga vai anga ngai konga vai he motu I hono whaunga ai ku whau whaparang koe fault line
Iong foi motu ko hunga tonga mo hunga pai. Ka ko natula pe mo ngaf ko to ia ke hono fa nga ke pe hange ko kwai ko ha mapaki paki. Ka koe ke pe na moto apito ko ngai foi papa pe e moto. Te tau pe hunga tonga mo hunga ha pai. Pe ko hange na lai mo eruption one pe ko ngai mapuna ya fi makavela. One fa ko moto ko hange ko mo ngafi ko tau se ko ki kao ai ko foi mo unga wa no ki foi tumu aki pe time na fa wa ko mo ngafi pa na time na holofai ai foi tumu aki ko ni o ngota ki kristai pa ko to nga ya mo tu ko hunga tonga mo hunga pai ai ko na tau ma wa ki ko e tau tupu mai ki tongani wai ki on ki motu ko ni Peta ki mapuna hai koe a fio whao koe motu koe ni he wana tahi wa. He wana tahi ma o tau i loi wai motu te whakala. Pea mo te mapuna hai koe ti se ma. Ka koe whao ngā o ku wai ngai fui pāpā e. Hange piko tau ngai sima kou pāpā. Pea koe mapuna koe fui pā koe na tau whanonga a tahi ma. Koe fui pā koe ya o movete ai ngai fui ngai foi ko ngalahi mo tu ni pese te va no ngula na fi puri ma kai fu ko na e va ko mo tu pe hange na u no ato to ate ko ngalahi ki tu hunga tonga pe pe ki hunga apai ko mo vete ko ya o to pe ki foi konga ko ni o te ke mahi no ya ki va kai ko tai mini ko hai fotunga ko o ia ai ko tai mahino ko ya ko re va so dia va manua ke lava alo faita la lo krista pe mo mape mai ke te ma te ata mahino ai ka no foto nga pe to ki lava leva ki tau te sio ko ha te mau la e hoko ka pau e te pa ai ko fenga be ke turi be ki o fe ui ka pau e sa veo ki ka kato pe ai motu e ai rewe whakaukau mahana te pā o te hoko mai ma peakula. E ko e peakula ko he tai mini, e ko nei hoko, o ki whai piwhiria ko whakatupunga e ha. E ko e mahina ni whetu utaki me kau sai nisi ko e takatakai pe mamani. O ku lahe nau whakauhinga kekehe. E ko pehe nai holofa e whai motu. O hange ko ne holofa ko na tausio i tofua mo ta mo ne fo holofa ko ngaloto pa ko foi holofa ko fo noa ni la fa tu pe au kula e time tata ko ke ko foi pe au kula ko na hake ko i nu kala fa ko pa mo hake ko hi fo mo hake ko ha pai fu la he fo ma lunga ko ya ke ki ko nga fo noa ko o mo nga fi aya na ke fi fi be mo na to pa ko foi mo fu ke ko na nei fua nei mau ko he USGS pe ko se loka Amerika ko ni ma po inval o te ga ki mo fu ke vai pe he ya ken fa tu pa fu mo fu ha fu pe au kula pe au la pe aya ku o mai ngai fa ka ke he taimin he ka u sai nis ke pe ku i ko ne talanoa ko e foi pa nei ra ka pe au kula ya he nga unu ko mo ngafi o holofa ki konga o hau pe ki foi pe au si ai pa to hoko ko foi pa hange foi o fa balang pe ko acoustic gravity wave hai foi pe fa no sound wave we fa ngani ko shock wave hai foi wave ko ya mana o he fa hange foi ha vili na hau o ne hange ia fa kala hai fitala ki me foi pe au kula ko ne fa tu punga ko he holofa ko kristai Momo ama foi piawe ko ya ke te kai foi piawe ko he pa o ne hanga ia o langa ia ke foi piawe malung o hunga ko na ha ke malung ai ko nga hi prediction ko da pe ko nga hi forecast o early warning system ko he pasiki na hala nga do na fa fofua ki time ko ia o te foi piawe kana to uragi be na ke na fa ko e ho ka piawe kula ke issue ha warning ko no wa be hala mo tai mi ko na issue ko warning aya ha fara da ko si apani
siapa ni ko no fika iko ku ya o siapa ni fo wevi e fika ko nga ke taimini e ho ngo full makong ana tomu ate fo wevi a ke ho e ua mo ko ngaki mua ko Australia o ho ai ono fika ko ne a ko ki ai kana ya be fo e wevi ho pe tol makong ai e fu ma pe ko ne alu o pehere lava leva ke tau a whangatuku. Ko e taimia na waki mua e whaku pia ukula e koe hono whakatupunga he monga afi, pe koe mofu ike. Pato ke alate fo i pā, e fo i sound wave koe me, pe koe acoustic wave. O ne hangia o whakalahi ma alunga koe e pia au, ka ne to teke o to e o man. Ko hinga na e hau tō mu ai e pia au ia. Keke mate uteu ngai whonua. Ai kawai mo Peru ia ko na tukwanga lolo ko na matafono i South America na e pa ngai tange lolo ka ko lolo ata na ko na matafono pang no tonga whakamaat na te lolo taimi ko hunga na ke mate utiu ta ha ki foi nga un ko ni I maman la ia o kuna mawe na me anga we mawe na ngai me afua atmosphere mo ngai poi krista ka koe uhinga koe wakai koe me muri pe nga fefe tau hao ka pa ma alunga pe he pe au ya na tolu mamao fefe ai ki tau tolu ko ku tau ni ka koe talano fo ki ho fe ui ai pe to la yang en ai koe matunga pe han to la yang ka pa te ho ka foi pa tenta tau o ku fe ma ke sio ke foi fotunga ai foi monga fi e taimini la kristai pe na anga fe ne movete e ko movete go ta fa balanco ko lens submarine landslide pe ko ha konga fonua ko lofa I hanga uno ai konga fonua ko hange pe ko monga fi kristai ko fratu pe pe agula fratu pa pe agula ka pa na kinga un holofa fa konga monga fonua ai monga fi o lava ke ne we tahi aya ko de ta pote ta mini po me parity ma winga ta mini ki tari ke baka america ke ne 5 sa ya mia eleva te ta lava leva ilo fotunga mo ilo natula go fe pe agula ki mo pa ta lava leva o te focus pe ko a ki si o vakai ki mo ko ha ai mia ko hoko ka pa o te hoko ha foi ngalulu pe ko mapuna ya fi mo te hoka hape au kula. Ka koe wakaia I he taiminia. Malo pito Daniela kula pa ko mahina au pito. Ai to unga ko ni ko whai ko tia e toka ngā tau te pito pe whoki o tau ki whonua. Pea ki koe ngahi whamatala koe o ku o mai. Ready? Toke ha mea ka pau te tānaki mai. Koe whakakaukau whoki ia, ko hi koe tunga o tau iai, koe ngā koe hau ai whamatala o pehe, ko mate ai mo ngā whi. I taim te tau, hange koe whamatala koe ni ia. O ko kei ngā lulululu pe, whei tu uia koe ni, pe au iai pe whainga maari e, hange koe whamatala. Koe ni po lava le kooti, koe mofu ike tonu ngofuru maa ono. Ai au ko kei ngau e pe ia, pe au kei ngā lulululu pe ia, pe au kei tuu pe ia ke ka hau. Pe au ke iai pe ngahi whakatokanga ia. Pe au ke kovi e tunga ke ai ko na tula kai whake tau pule tau tole ki ai. Ka koe hai mea koe malawa e tau tolo e kakaiko hinga ke hao whaki mo ui o ka pau e toi hoka mea pehe. Hange ko o whamatara e Daniela ke wawe koe ai hau tau mua koe ai peau. Nei pehe whamatara koe anau tolo koe ni koe me ngai matawhanga ko o hatafu. Kongo mātua koe ni koe uha ana koe wakaloa. Na hola na waia kamata e nau hola koe nau sio ki he hange koe whangkulihu whangai whatapu. Po nau tukulele nau tolo hola pa nau wakai ki he anga koe o tahi pia moe nau sio koe ke manu puna e nau puna whakatokalahi pa na tome whitu hange koe ku whai ke hepe te keke pā e mea aku nau sangana whakatonga e koe hao e peau. Pa koe na lele pe o heka ke mea lele mo na lele ma koe halamo kai kaila pe kakakai. Ke kakai ko tsunami ko tsunami. Ai ku hau hanga tonu bebe na whamatala na o mo whamatala
ai vave ka ko nga te ke hao e mata fanga nunga lo fa ku I loi e fo te la ke fo mata la mai hao ko e pe au e fo I mu anga hi fo ia I hen ko halanga pe io aku en fo mata la ko pe agulai na hoko pia ki mu I he whenga unu aki pe ia he mapuna koe ai awhi ko e taim kona e toki pāi hange I pāi o whakaake e pe au ki te maalunga ai ko waipe mungai whamatala na e maha pe mo arifo pe tahi pe na e ake hake pe I hifu ai ko e ake e taim kona e pe au kula kona raki ia umai toki hoko koe foi pā Oku te o mange e ne te teke mai pa te maalunga ai ko lava peke fai ke he ko fo I pe akula na raki mu mai ko pe akula na whakatupu ko he I he holofa ko hakonga mo nga fi pe na mu mai pa na tawongo e tau to pe toki tem ko na pai hange foi pai o hiki e foi pe akula maalunga Paupe na te tau foki ki ngahi tala nogo e nau lele. Na nau sio pena tau ke pe au pa nau anu le whataim ko ia. Ai ko I pe au kula na o mai ko he holo whaka e mo ngahafi. Pe au ko toki taim ko na ake ko o hake ko ki o longa hau. He osia foi pa. Foi pa ko ia na whakatupu ko e te o mangi mo te maalo hiang mo te maalo ngai. Ai o te ke e ko ami ko ki nuka alofani. Pegu mau inga mari pe. Reni? Iya mahal ko hang ko mena la ga tan dia. Na e hoko foi pe au kula ia I he ngalulu ko pe no fare ko landslide. Imagino na ko nga fonua na e holo faila. O fatupunga ko foi tsunami. Pa ko mo ma ko foi tsunami mo hoko ko ai puna ko explosion ai mo ngafi ko foi sound ko ia acoustic gravity waves ko ia o ku woma nge foki ni hau ana ia pa ko ni hau ana ko ia ma ko foi tsunami po foi wewi ona frataha ko ia ana tupunga ko speed yang ko to yo mang ko travel ko ai tsunami pe to ki malunga ai ko me ko na halai prediction ai kau seismologist o ikai ko siapa ni pe ka me ka to mama o kawan usila Australia mo Amerika o toki ilo ki mui na predict na tolia I he wave travel a tsunami ka toki whapapau ia ko ni na e whakataha na ba mo sound wave acoustic gravity wave o ni hanga e ia o teke o toyo mange o me ai ko na ia o ai ko ki mu ai I he na prediction arrival time ki phone ai ko mahino ne o mange ko mahino na ia o ke ngai fitu na Hawaii tolu arrive Hawaii tolu ki mu pe a mo ngai fitu na arrive Hawaii e ua ai anga ko tu ko ai anga ko travel ko especially ki Japani me north pe mo fitu ko ni east ko da tolu South America ai anga ko ai to mahino o ku ke ai arrival time ko tsunami ki ngai fitu ko ya o mahino pe ko fatu punga ia I match ai ocean water gravity waves pe mo acoustic gravity wave pe sound wave pa ko me petana mahino ai ngahi observe ko he haiti ko tsunami na ngai fitu na ya poi o mitata ano malunga ko taket ko tonga ni ASEAN ai 1.8 ai point val ki o mita ai fa ta we ki ure ko ti na ma me noa ka ko tu ngai na ya o ki ai ngai fa to ko ni ma to ma fa aku ga me fui pe aku la con ai ki ko ia o mahina ko ki Daniela pe mo Reni ka pai fa fo ke tau mala tu ko tau e fa ko be via ko hirina
ai ni koe na e mapuna i koe mama i mo ngafi pe tau moi moi i mai koe ngai whamatala o pe koe taim tatau pe nei hoko ai e mea koe ni Koia. I se ma koe wanoa tafa o toki osi ki he sanwari koe wanoa tahnima o whao koe foi motu koe ni na tau wakai koe ki ai Pate mapuna ki pe ti se ma taim tatau Haka hatahi vai o ti se ma i he wanoa tafa koe ahu wanoa ti se ma nai puna koe wanoa wata pa una mi mate pe he taim tatau pe ka koe mahalo koe pure pe na tul ka koe i taim mi pe he ai koe foi mapuna ki mu ai koe tau e fit ki mu ai koe waf mahi wa i tau lava pe he ngahi waha koe ni waha whakatau nima nai ke tau pe he koe ngahi tau koe nima ngahoko mai e tau tau mapuna hoko pe whakatau nima waris tau nima tau on tau fit Aya koe angai whakafufua e kau sialoke ni koe taimin in toto mapuna mai ke whawe motfo o neongo ki puria he taimin ka koe whakau ia e toto mapuna mai pe tō kanga e whaunga whanoro i lalo whanua o kuni lau whawhainga maari ke vila tu o whakatau ni maake ai koe whakamua ka pau pe he ta ki malon nai fo ai pe he ne ki mo ta ngolu ko fai ko tai mini ta to ki ta ni ma ko mai ta te mate te wangi ki foi mapuna ko ka ko ta fa fo be fo ki na tu la mo nga himia nga e o ta lava fai ki vakai ka ko to ta ke pe pure ko mo ni opito e formatala ko ang be fo ke ni fa fo pe ang ko mo tolo me ta whaake koia o e sioloki mga i whatotolo whatsainisi ka hange ko tō whawhala e tamatui ko tongani ko tau pāle tu a pēa sihova pēa o ku nofa mamania o whakakaukau pēnā anga whewhe ai hao e ki whonua ko niko ki pili o te pēia i he mape koia a mamani ka koe anga whakoe ni koe e tau wakai koe ki ai, koe whamatala whokia liwa ni mangea tokua i he pōmu koe nei li koe i Hiroshima. Ka pau te tau whakaukau at kei, e koe mea koe fua mama ni pena anga whewhe koe e tau hao. Ka pau te motala noa mai i he whotunga e kau e ngai whamatala pehe nai pa aluki o lunga. Ka pau nai hau mahalo e toi fu kehe ange tala noa ia. Pete tau ke ihe ni kua tau tole ke tau whai tala tano koe ni pe i kai. Ka kua ngai whamatala pe kua ngaki mahu inga maari e pe ke toi nga kau whanongo me kau mamata mai. Malo koe tano maari e ai. Ai anga koe tau whakahoa e mapuna koe koe ai mō ngafi koe ko hunga. Ki he whakahoa ke hivi atomi. Koe hivi koe e fui a pomo atomi. Ko time ko fa paka i ha fetu ko i loto ko kilomita ta o foi lai kere to le mari ko ne i loto ko kilomita ni ma o mama la ya pita ngai me tu no hala pe i loto ko kilomita wana u lava pe ke ma fa hisi ata ha mata pa ko ku tatu ko me no kala fa ki hunga me ia o kilomita e o no fitu minu kalofan ki ai ko foi ivi ko na tau ongo ko me ni na tau ngo ki ngalu le fare kana ke ma fa so at pe kana tau ongo foi ma fan na ko ha ko e ane ha i ne pe o ku fa fofua i mama o ai da be me ia be ke ivi ko ni foi a pomu ka ma ke ua mo konga pe a ke foi pomu e tolu ka hono malo ye foi a tom ai ko e fa fu ko te la ka ngai ta pe ke fu waf mo fa ka fu ai aku ka ko anga ko ku lava ke pa te fika ke fa hawa ai a to mi mo foi pa ko na tau o sia ko to na ki aku
mai ton rangi ua mai konga ki he i malo hi ato mi ki he me kona ha ko Reni ta ha foi ilo make au ko ia ku mari e pe foke anga ko ia e whamatala ka ku matak mau inga au pito ko ngā koe ngahi whamatala pe hena ko ngahi koe ngahi loto o foke o kei lere a pe pakanga koe te wakai ke ngahi ata tau te whita o te knau tolu me ngahi motu koe ko knau tolu me i mango ka mawhanoi fua ko no muka toke heanga knau tolu koe i atata kei lere a pe loto ia ko inga mo oni be ko mea fo o we nia ko tawa o mai ki ai ka ko na tula fo kia mo yanga ko ai tu o ki ka ha u pe ko fo ki tau ilo tau tolo hangi ko mo fa matala pe tangulo ai pe ai mo nga fia mo ki mo to ni pe alo ai pe ko ne mo pe ana ia ka to ia pe hangi o ka pau e fa ta nima ko hana yanga mo fa fo ki a fa hinga teu e fai e tongani ko halewa ai mea o ko fie mau e moua ko o sioloki fie mau ke mau ho mo mea ngā ue fie mau ke mau ko hai ngahi mea o ko fie mau ko hai ngahi mea o ko vivili taha he ko anga koe tau whanonga ke kaha u i o koe ngahi langa whakalakalaka ia ka ko fie mea koe o ko mahu inga taha ko ngā ke tau fua te tau whanonga koe ia mahu inga ma te u ia ai o mau inga pe hange ko hoko mai ngai mea koe ni ka koe hana ia tau tolo e whai he tau whanonga atu koe ni o ka pau o ko hoko whakatau nima e anga ko mo whafuafua whakatau ni sipa ma ngai whatu tolo koe ia a ngai mea ko mo fie mau o ka pau ko o valpe ku tu o mai a ni ihi pe mumuli ma mea tamai e Daniela Moreni koe whainga maarieni mo tala mai e lewa e moua koe hao mo mea ko fie mau kai whakakakato atu ia ke tokoni ko mo ngā ue ko ni o whakahoko. Toki hao ai pe ngai waka sawe ai me mori ka koe pe tau o mea ngā ue tongani. Mori lahi au pito ia. Ai tau pehe peo koe whainga maarien ke whakarerei ka ato ai pe ngai mea ngā ue. He ku talu peo no kore ngai mea koe ni fuoloa ka koe makatunga pe me tau i whakapaanga. Ai au ku lava pe ke te tolo iatu. Ka koe tuko tai mini ku tau sio leo kono mau inga mea ngawe koni mo e wha ngawe koni ke ako e kakailere i te whakasani isi ke nā hoko atu he kuma me witaia pensoni mau mo ren ka hoko atu e kau ngawe ki ono whai ono malu i ato ngani mono ai aku mahina mea ngawe o si ai pe ngawe ku o si mea ngawe o si lisi atu ka koe maka mea mawinga nge koe kakai koe ke nau ngāwe i koe mea ngāwe hea koe ako i pe te whakasai nisi pea koe si ai pe ngai skola sipi ka koe ta whaaki a koe palani lolo ake alu ngai skola sipi sai nisi koe mea koe te mawinga nge koe whotutu koe langa fo i tau whai koe ni koe nai ki lao palani kolo nai whotu whai mono whao i palani ki nuku alo whani Okai konga koe palani koe, koe palani e wanoa taha wake e wanoa tolua. Palani ta wanoa. Os pe kono whakapasi koe lao palani kolo e ta wanoa taha wake pa whae pe palani. Mo whakapasi palani ki nuka alofani. Aia koe kau i he ngāwe koe nei whae ke palani kono sio ke ngahi mauma whaka tamak whaka e natula. Aia koe i loto he mita wangea mata whanua ko tāpe. Koe ngahi whare koe ke langa ai, koe ngahi whare ke langa ki olunga. Ai whakapō wae pe ki lalo, pia nofu ki olunga. Tau oswakai pe i he pia kula koe nai hauko. Koe ngahi api koe nai langa koe ki olunga na hao pe. Pia nai mau mai ngahi ata vitio me nau ngahi whaita. O mai, o mau wakai ke ai, o whakamahino ai pe. Pe ai ngahi mea koe nai tonu. Ai ku whamalo ki ngahi kakai koe na nau lotolah ki nau nofu pe. O nau hao he nau ngahi api ko alu ki olunga. Ai koe i palani koe ia, o ku tape puto ton peke lau. Ke te whamahino, ke koe langa ko tope i loto he mita e wangi au e mata whanua koe nuka alofa, ke langa ki olunga. I taim tatau, ki nā topa ki lava langa ki olunga, ton peke ngā unu ki loto whanua.
ki lo fonua ki atu e ria o te maalunga ka koe angai whakafuafua koe ki he mea ko ngā au ngai pot ngā au e koe ka nau ngā un ka whitu e ta pana e parani ko ni na whakatutu wai ki ngā un wai ngā hi sino whaitutun kon ki lota fonua ane whakauka koe halapai paasi ki nau whakahoko hoko ai o alu kia mea whakawhaitutu ni ka nofo mea whakapisnisi ho tau mata fonua e mahino e bina o insiwa na to ke to langa fo o ak pe te alu ka fitu maalungangi han ko mata ki e wa ke ngai parania ko sio ko mau inga ke mau ke ta plan fo le atu ngai tu ni ke te langa hakelo ngai tu ni langa fare pe talaki mo e mo ngai natula o pe akula ke ilo ka kai fonua pa na mahino e makatu unga ngai faitu tu ni ngā peke tau hā mo ui, i hatu hoko hape au kula i. Tau ni maka hoko mai. Ko lawe e whoki e Daniela mo Reni na ia ngahi savea ai pureanga, pana e pe mga i savea mo tolu. Ko lawe e pe ko sia i ngahi whamatala ko mo lava o tātānaki. Ueha ngahi whamatala i lava ke mo tuku mai ke tau ina siai. O ta tau pe i ngahi feitu ko mo wakai kei ko ngā koe ngahi mau. Mai no be ngahi feitu o ke whae tapui ke o ke ai o makatunga pe ia i ngahi mau. Ko whahoko ko ia e pe au ko la. Ka koeanga koe tau whafuafua. Pe ange koe whamatala koe ke ngahi matawhanga, ngahi matatahi e. O mahina mai lewa ia heni. Hange o koe ke tau whakalata e no whoia koe he matawhanga, matatahi. Ni o koe ngahi feitu o tau manaka ko tau pe ke tau a ahiki ai. Pega ke ngata ai o koe ngahi feitu o whokia o whilawe i moe kakai ka kona ngahi kere. Ai mau inga koe toi whakanowhanowha o pe koe whihiki taki o ange koe mea mo talanoa ki ai ke toi maluangi anga i tau whanonga. Ka tau pehepe ka pau ka ngahi savea koe hae ngahi mea mau inga o mau inga ke tukuat ke kakai e whanua pe ono whama o popo mai o ka pau ko o si mau ka ngahi mea. Oku ke pe whake mau whatongia i anga koe ai whakau whatongia he osko e whatamaki. Ai koe whatongia koe si loki kono wakai ai tunga koe o iai koe mau. Ai koe mau koe he hake koe ai pe au ki lato whanua. Koe hae mamao, koe hae mao lunga. Pe tok whai mirewa mia hangai whai tutu ni hangoe palani e whakarofnofo. I toi whoki mai. Ngai sawe koku mau mai nea o pe aue ki mita e tahanima. I ne hake koe hai. I kanoku polu, pe ane pehe ne takai hako ke tuariku. Ne awe ke maalunga koe mita tahanima, me whukahitahi. Uku ai pe me whakafufua ki he otumotu hanko mango o osia o ki ai pe amo nomuka. O me i maalunga tatau pe ai mita tahanima. Ai hake koe pe au koe ki uta. Ai ku mo hake ki loto mita e ni mange au. Ai koe ngahi makatunga o savea koe ya. O ku malawa ai ki mau te whotutu fo. Ai koe whakasone, ai ngahi sone ko malu koe ke te whai aha nofo. Ma ngahi sone ko ku tulawe ngofua. Pai whairewa e palani. Koe ngā i he wharatau ke whiri kakai. Pe ku nau ke whiri nofo ai. Pe ku nau whiri hiki. Kai pau ke whai palania o whakatu ki ai, pe toki palani whakanofo. Pe toki whiri rewa e kakai, pe nau whie whoki o nofo ngai mea koe ni, pe ku whai rewa te whakakau ke, ki ano te whakanofo a whitu i tongani, whakalahi a ngahi kolo i tongani, ki lawa wahi ki ai ka inga koe ni, mei motu, koe ki nau te ongo i malu, ka pau te nau te whoki ke nau ngai nofo anga. Malo Elina. Mahalo koe palani whalo fua e nai lawi kia Daniela. Ka koe sio pēo ke ta whaaki koe ni a mau tolu. E angai whakakau koe i he ku hoko whoke ngai whakatamaki koe mea ke ako mea. Koe tunga koe kuia e ngā ue he taimini. Koe palani koe whakaamuia. Pehangi mai ulahe iwi. Koe pure anga. Kai lawa ke nauhanga o mai ngā mea koko o mau whie mau.
ke lava ki whakakata o mau whatongia ki he kakai e whonua. Ai ko whakatata mahi no pēnia. Nei hoko koni ai pe au kula koni pe mo puna koni mo ngafi ko i hunga. Nei mate communication mate mo. Pe kono moni na tu te ringa mai a mamani. Pe hange ko kakai e whonua. Na lave i pena na whaka amu mai ke ilo koe hae tu unga hoku iai. Ka koe hui koe ki iwi koe pure anga. O kai ke ne lava o mawhei a ngahi mea. O puwhie ma o ke o mai. Hange pe koe mea na mea ke pare mea. Koe whakapoto taha. O whai ake whakakaukau. Ai whenga koe ke whai ake ngau. Ma ai kakai. Ai a koe mea e nau sio koe ki ai. Na uongo ilahi. Koe mate koe ai interneti. Mate mo umea ngau. Na ke toi lava whai ha whenga ke whai ha ngau. O wa o ki he whetu taki mori. Ai koe palani ko whai sio ki ai. Ke toi whaha toi whotutu wangi. Ke mahino kapau e ai ha toi palo pare mapehe. Koe hare vai. Ai pick up. Ke lava pe o oana motu. Ai alu ke information ni ke ave ke kakai ke nau mahino. Wange koe tano. Tale hoko mea ko ni. Koe whanongo ai pe ke talau. Ke pape ai mai. Ke inga lulu pe ai pe mufuki. Paka me pe whai koe whinga holo ke ma. Ai koe hange ulau. Koe ki satellite koe koe ai meti. Koe malo no whakata mai. O whake o ke mawosi oa. O observia. Paka koe whakata mai. O au ke ane po koe tā mai tala mai. Oku o asi pe ai mehung ai mao pa mo kasa puhi ya ke. Paka ekat po report mi fita mai ko messenger mi no sila. Ai mai no ko social media, o mai ai fora kau. Pake ko me pena hoko ko fai pe fora matala kana. To ko me ko nu mau fai ake ki ngau ko tai mini. Kono monitor o asi o kai ki ha. Hakasa pe ko hamau e toi asi hake mehe mo nga afi ko me po mai no e yai pe ai mofuike e to he fitu ko ya pe mai no ke ngalu pe pe ne ngo hange o ku ki mo he ko ni ko kai ko uhinga ke pe ke tau fa fe mari he ku kai ke tau ilo da do ke mafio to pe ko fe tai te ne toi hanga o mai ko e ngai whakafufua e a ko whai o i whakafufua ngari ko fui tawe ni ma tawe ono hoko mai pe a hoko ka ko mea ko toa ia ka pinangalo pe o tuae ke hoko mai a hatoe puna hafi mi ai a honi pe wa pongpong ka ko ia ngai e whaka amu me palani ko i ke ngau pe angi mai nai mau e pure anga ha hibi lai kai whakakakato ngai mea ngau e mau whaamu ki ai. Hei ilo e toi sayang ai e mau whawhatongia ke kakai whanua. Ia malo pito reni bako whawha ia reni ho whakamatala koe ni. Ho fie mao ke ai mea whetu taki ko ngā ke si lea i ki mamani. Lea i ke kakai o tonga ni. Koe he aho ni ko hanga whakangofua koe. Hoa ua wha ko whepe taimi koe te ke fie tuku atoa u whakamatala ke kakai. Pake mea mai ki heni. Mao pe heni ki mea ngā ua neo ngō koe ki futaa uia. Ka te ke lava peo lea ki mamani ka atoa motongani. Ke si whai e whatongia koia. O ka pau te ke fie loto ke hao o ngā ue ake. Kai ke oku maari e whake whakatala noa ko ngā he tokoni pe ia kono tu whakea te ngai whamatala pe moi o ngongo. O i kai ngata e te tau tori tongani kai pe whoki ki o tau ka inga toko lahi. Sika kai tonga mlau tokanga me tua pole anga. He nai hoko ai motu koe ke i polo. Pea i kai pe te hawhetu taki. Te hao mga i whamatala koe liunga ni mange au ia i mea nai hoko Hiroshima. Te aro i pe me whakaukai kakai o ia ue ko si puli pea tonga ia. Kai e whao vale ai to e hoko lele ia to e whetu taki. Ka koe mea maho inga ia. Kai ke humotano whake ngai nau nau e. Koe fo i taimi pehe ni koe mahalo na nei fiu whainga mai ngahi whonua me kautaki tō pule anga. Ke nau tala noa me ke pule anga ko kai ke ka koe ke aha whetu taki.
Pako ke mau ilo pe fe taimini. Kana hoko o hange nia mau tolu o hofi mai. Koe ko hinga o hofi o pe na mau fai matoa mea. Ka koe hinga he nau fie mau. Koe mea koe nau hanga wha mau po opa ke ngai tala no alahi mei muri o ke ngai kautaha mitia. Koe nau whenga ke ilo ko wheha whei tu te nau whei tu taki kai. Koe hae mea ku whee mau e tonga. Koe whai mea koe nei hau koe mea. Koe hae mea ku whee mau e tonga. E koe whai mea e koe ia. Koe ila tokanga la tope koe hae mea koe ku whee mau e tonga. Koe mea mlau whee mau na toke talange. Koe hae mea ku whee mau e tonga. Ke ila whai mea koe ko mo tanoho mo ngahi mea ngau mo whee mau. Mo ofa mai. Whakatutu o mo mea ngau e a moa pa mo o atu ki e pule anga. He kike mole hasirini a pule anga tonga. Tu a pule anga mo ka taki mga i whanua koia. O si whainga nau toluia ke o mai tonga tala mai koe hae mea mo whee mau. Mo whee mau ngai mea ngau e koe nau. Mo whee mau ke ai hala whakawa. Mo whee mau ke langa ho mo wafu. Mo whee mau e ha. O kui ke pera taime whee unga hatau se ni ti tonga ni ke whai o mea koe ni. Maa lo mo si i ngahi whanua i tu a pule anga. Ai aku mahu inga ke mohanga i mua ai ho mo lisi. He koe ko tu a pule anga e. Ko mea pena mau ange ko ngahi wheitu koe ke nau whai wha wheitu taki ai. He koe ngahi wheitu ia o nau tolo i mea. Ka koe mea koe nei whama o popo me lahi koe tala noa mo ke nau tolo tala te whito ke ngai kautaha mitia. Ko nau pehe. Ko wheitu he ku whee mau ia nau tolo. Koe haa koe mea whee mau lahi e tonga. Ma alo a o ke langa mo u whare mo u mea si ka inga koe ni koku. Nei mei mo tu e. Kai toki lava pe ke hoko lele o ka pau e lele e whetu taki o ange ko mo whatara noa. Kai ke hange koe ni koe mea koe na tau whanongo koe ki ai pa tau ilo pa nai whemau koe ke tau whenga koe ke ngai whetu marunga ange. Koe mea e taha nai whai ke toka ngā. Mo koe monu ia koe tau tolu i tongani. Nai hoko mea o ke i aho bea. Hoko he taimi nima, pakala ke hoko nima haroa. Whewhere waka pana hoko tu a pō mai. Mangahi mau koe hihi fō kai si hola pe kakai o hao kai ke hamate ai. Ko ngahi nei hoko he aho. O wakai e kakai ke hao ai piau mangai mea koe. Whewhere ngai matawhanga ko nuku alofa. Whewhere atata, whewhere mango, whanoi fua, ko ngā pangai, whewhere e ua. Koe monu ia. Ko ngahi nā kai pike whanonga kakai a kai rea ngahi mea ngau e ko ni ko nā mō whakotuu ko ni ko ke sirens. Ko nga ke ne whakaongo mai o kuia e mofu ike pe o kuia e pe au kula ke hola e kakai. Ai a ka pau nei hoko mea mea e po uri. Toko lahi au pito e mo uia ku mole. Koe tau mea e ko tau whawhetai e koe ko tau pāle tu a pe a si hova. He nai hoko ai me ai a koe ni o ki ahau. Pea ki a pe kakai. Panau ki whanongo pe ke le ti o pe mai tuku mai ke ta hola ke ngai whetu umarungange. Mantu e pōuri ku maa mohe kakai. Ki ti ni i toko si ipe te nau a. Ko hai pia kune iro e whakaongo mai e mea ai. Ko ia pe ko toko lahi ia. E mate mele mo pe ko hai to onga. Ko ia kai ke o tau whawhetai pe. Ka pāmo te mo whamaa opo mai pe. Mo toi ngahi o ngongo pe whalawe mo ume a ngāwe. He koutu ia ue ni i toko lahi me muri te nau whanonga pe ai. Pa nau toko ni ato tāla atu ke kau. Mea ko te nau whai mea ngai toko ni, malo. Malo, Lina. Ko te tupe ka Daniela ke ne toku whama apo. Ai tau programa. Ka koe peki mea ia ko ki tokanga ke. Whikau aki eni pe ambo i kakai e whonua. Nā toki si o hifo e whainga maari e koni ko mau o si o ke interneti. Pea mahino pera te au no tāpanga sia ai tare ki tā. Pea moe maukau ngāwe. E he media. Pea au ku oko ongo. Pea maina nau hanga o mahino ai si tuunga o ku mau iai. Ai ai mau tō si mo mea ngāwe. Kauna mo oni foki. Kou hi e kunau lawe mai. Koe me ai nai alo ako ki ai. Ko whi ia koe ki hawai whamatala mai. Koe hai mea o kuoko. Tau mea ke nau iloi. O ku mau whakaamu ke mau asi mai e whamatala. Ke mahino e kakai. Ana whewhe mau whamatala. O ku mate communication ni koe ki te lawa whetutaki. Ako hango lau, koe kore whamore more peke kakai e whonua mo nau tolu nau
na usi loto mamahi mai he tono no e fua fatongia o kai tuku halelei ka ko lelei taha e fua fatongia mahalo ka papite toki o te peki i fehu i patok whaosi mai e Daniela Malo ko wakai o kai waka ko ni ko tau i tahi ka papite ki toi hanga o mai ngai savea ko hanga i whamatala ko ala ma o me ngai savea leo wai waka savea toi ha ko te ka le sai savea nei fai ko hai hanga na wakai eu ko ngai waka nei na mai po tu matari peki hanga o fe ma pe na whakahau ko e ngahi fie maa peka na tolu ka nai makatu ngai e ngahi fiehu i koku o hake i ngahi hoha pe ngahi tairiri ai kakai ko mai e nei kawa i tairiri ko ni wahenga mi ka fo'o i pehe koku mapuna e kohu ia i ni o fo'o pe aku pahu hu ni loto monga afi pe nai kore ke alo ai here kopeta mo manua ko ia o to mangai atami te tau pe moka nai pe ko wai magafi pe lava o asi he monga afi pe mo vakai e pe tonga o monga afi ke pe ko si mai ngai ata me fonanga ko ia ku mai no pe ke ha me ai asi he ngai faita ko ka pe ia ma pe a to fu ka ta o ku ma pe ia pe ku fa nga mai nek be ni ma ka ki hana namu mai ia o surifa pe ko ha to me ke asi ke mi ai pe ka kwanga pe natula pe ai ki fo i ko ni ka pe fo ngota u me ko ko lo fia ke ni mau ka koe anga pe tokanga ki he tairiri ko o mai ke kai ke o pofa papau pena to ake pe mga ata ngai ata satellite o pe o i kai nei pe ki mafana nei asi hake i olunga i kao he asquat i tofu he asquat satellite ka koe mahino ya ko ki mau ko me ngoto ongo ka pe he ko waha mapuna e toki awe ke tunga ke he pata toki lau rewa ko mapuna ya fi tofu ako ngai tokanga me monga me ngai manual ka ko manual ko o ku tau mai e weekend ko aki mui na kore ko ke ha ko mape i ko ni mo faita i ma krista e tunga we monga fi ko ni ko hunga pa to ke le fa mata e o mai a mui ka ko fa ma bo to ki he ngai me ko ni ta ostala no ga ma ko me ko ha ke e we ni ka ko tu pena o silave pe ki ai mua ai tu nga me nga we mo ngai fra matala ai ko e hangi ko glau ko ka u seoloki ta mo tu ang mata ta wang i nusila asteria mo america o mo japan o ku nautala fili mo ki nauto ya e natula fo i pe akula ko na hoko pe mo time na hoko ai mo vave mo ma olunga hange ko u me nga ko os fa ko na design ga to nga hi me nga we ke mo fui ke he pe akula fa tupu fe nga ono ke peleti ko holo fa fonua pa ko makatunga me malo hi ko mo fui ke aya ko malo hi mo fui ke ono point valu ki olunga ni lava ke fa tupa pe akula aya ko kinauto ko nga hi me nga ko na seti ko fa ki ko o vakai pe akula na ke tono ha me nga awe ai ka pau pe ka kaina hala fa matala tu ko pota ta ha mani na fa ki ko nga awe mo me nga awe na pe usai ko ku ai tono no i ta fa ko to ka mahino ni ke ka usai ni si ko mani o to yo mang ata mi ko fitaula ki ai acoustic way pe mo wave go generate ko he normal ta ko na fita la ki no te me ringa tolo ma lunga ya mo malo mo yoma ai algo pe akula ai makatunga me ai pe ko ta la fili ko ta ko hangi ko internet na motu mo ke polo internet o fai ga do fe tu ta ki i
interneti mo ume anga ko tu ko ita pem fa abu de anga ke lava ko si ofi ha pia kula ta tau pe mo ngafi ke amanak mo sa inisia ya foi pia kula ye ki mo ngafi si ka mahino be si be ki mo ngafi ka wai no ki loto ta ko mena tawa usia ka ko wa fa malo la ia ke u kupunga we hange ko nimo na ku i wa fu na we i papa ko mo ngafi pa ko alo va kai ke fu i ko nga a ko ne a hine hina pe na tu tari fu lo ke la fa sio ka pe a kula pe a hoko ko mo fu i pa la hi ko na ngo ko to ta ko to na i si wa ko warning ko fa to kan ko pe a kula o si fa to kan pe a kula pa le rang le va me le nimo ki he halapure anga ki halavuna o tataki kakai ki na anu ki lot fonua aya o mui e bea ia he ven ko ya o malele le pe mo si o be ki kita alu po wa ki he ma fa ku insala te o hoko atu ki alu ki popua ka be ke wa ma fok ma ki office ki si o ki nga we ek ma hino be mo fu alu ko na ki si o ka pe ya pa fok ma ha staka he halapure anga I small he kiu mai gon go ai go va ve go nga un ka kai ke alu pe ka ko ku loto la ia I to ta ko ne fra uri he ni mo ene le be mo ne ki siren go ne ve ni mo no uia ke kai ki alu ki loto fonua na le bo ki popua pa foki ma alu ki pa tangata o ha wa mo ki family na mate na ve ni ina ka I hala bi pa tangata ona foki mai ha ia to ki pa tangata ki pili pa te fok me ki hala tai o to ma he pe au I he I mo ko he wafu to mo ko mala e gon ko ta ka no ve pe ne to ha po hu ki lo to ma fanga ka go ki mo ai na mo ki ve nia to ta ha ma we ko skula na fok me mi si sia ko I ven sa to lo no yuta ma e fu to o fu to e ki ve ni ko fa no ve ki mana ka ne ke ne lo wa fra to kan o na ha upe o wa mai ki swimming pool fo o ha ke pe au o ma una dol pa na wa fe pe ha wi fanga loto o le mai klot fo no kana fo ne ki me ale he ka ha mi pa tanga ta ko winga be ki nga ka kai na fa ki nga fa ha mo to ko ni mo ku si o na na ka mata aki pe mo ki o ma tu ko ni va kaloa e ko hinga ko ta no kan nai na naciona ke foi pea go na fa go he holo fa ko nga mo nga fi kristai o ki nga unu mai ka ko o neu ki aki le vai ka kai ku ka no po na ha to ki pa foi mai ki mui o na ka kai ha tafna na ka man to hola he osquat pa pa na ka kai na si to mui he ko sa foi pa go ha mo foi peau acoustic wave o ha o ia fitaula ki mo foi peau gula pena wa ka o na fakala ko ha ke mai peau ana ha ke peau o mita tahanima I fetu kano polu mo ha ko ka we fu malunga abito faka fu ki la ki mo ngafi ai ko nga ki tala filipe ka sa ni si I mama ni fu peau la pe ke ki motu si ka koni mahino ko hinga ko feta ola ki ko ngo peau acoustic mo peau normal pe ko ne ha ko ne mo ki tahi e me afuana pe he pe e point valu pe tahi inga hi prediction pe me ngawe mo ngai aki kana e fu fra muy ki mo pa maternity na o ke ta point fit ka ko fra madala ko ma ko ta mini hen to mo ui ha ka ko ke wa point hiva ai malunga peau e nu ko alo fa ai ko ta si be ngai video ko ton be wa point hiva ini hake me ko wa mai ki hala tahi o mai ki loto ki ka hala salo te hala ki mui ene tunga be na ton be ngai fa fu na fa ma plan ko ke fa ya ki taulanga ko ni tau to mo pa ko amanaki ya ko ta hoko atu ke fa ko ngai palani ko foto tuan me ko anga ke atu ko tu langa ke foi poloka ko pe tau muy ki ko nga ke fasisi ange mau e ko hange ku wa la nga pe ku
lahangi mau ku ke kakata whakatokanga. Ka koe whakatokanga madunga mi whakamatala ku mau, mo mea ngāwe. Pea, mo mea peta ki tau langa lere iai whakatau ki ha palani o ku makatuunga ki hao fia e mo ui mo mau, whakasisi mau. Ia hau ka whakatamaki. Tuko e whakamapopo pe ia mo hange ko o lau ko ka te mea ngāwe. Kau e mea ngāwe maho inga i he taimi ko e hau ka e te au kula. Ko haata me ea. Ko haki whakapuna. Nes ave ben he mau lisi shopping ko ki kau toko ni. Ka ko mantu e te au kula ko i siapa ni. Na tau sio pe hongo. Ko e ata me whakapuna. Na ne mau ka kato mai na tula o e te au kula. Na kau mo se apani he oho vare i fui pehea fui te au kula ko ia i he wanoa hongo furu. Ai au ku kapana e pata pepe na maa mea ngawe o puna ki wakapuna he taim te au kula. Ko ina drone ba. Ha drone. Ko ki unga pe wakapuna he kupuna. Kako ki drone ko ki mea ngawe ko ke o ku remote pe. Ne mi lava ke puna ia he taimi kona hau koe e pe au kula pe pa. O koe drone ia ka ku puna be minite tau noa pe aus pa kone mama au kilomita be valo e mama ata ha. Ka ko fimaha mea ngau ko kula ko puna o va kilomita ta hafi. E lava ke au ki niua pe foki mai pe lava au ke mo ngafi pa takai haki vava o sio. Ka ke tau totongi hafu wakapuna kakato ke puna lave ki mea ngawe koe. Ko fiha mea koe ia. Ai drone koe ia ke ai hatau drone. Hena si ota pe ki mo aku taha kilu Amerika. Paku kelas ke hepe lava pe o fa'u pe ki wakapuna te maange ke pangai tamano US pe pe wa mano. E makatunga pe eni mamafa matotongi. Mea sisi ia ki Amerika. Tēnā ulawa pena tolo mahatau ki mea pehe. Koia. Mau inga ia ke neongo penga hi mea ngawe komputa. O ai o fotu ke ta lava sio pehe anga fika mo tolo ke komputa. Kaku ke kita tahu mo alwa autono ko ha mea faita o ni faita i mai patau. Sio ai pehe taim tatau. Ka lava autono ange tau fafufua ke ngai mea i fai kapai hau ka fatama. Kako ngangi nau ya. Poko ne whakasipu whamalo atu Katarina e whainga maari. Utiu ki vāweang e internet i wea mo tolu. Ke maulawa pick up. Ko kawa se te laite, ata se te laite ke mea ko monga ki ai. He mea guoma e ne toa nai te ita. Taime ni ku whanga akpea e te ita ku telefoni. Tako tatongi pe ki whai kika fitu ospea hako ya. Kako pau lahi o mou kika mo tolu. Ko tue toko nia ke maunga ko whai. Ko e whamalo a te mau whangamari o taimini. E whaiha tāno mu whamala ala ki tunga kona iai koe ai ngāwe. Ni he aha kona hau koe ai whakatamaki o mai ke ahon. Mahona o internet, free internet. Malo o pito whamalo atu ki sioloki ai pureanga. Daniela kula ka mawhaka reni vai o mo unga koe tokoni sioloki o ku o ate whakamalo. Makatunga e whakamalo ko ngā ko mo mautaimi ka mo lava mai o me ngai whamatala lelei mo mau inga koe ni tau inase i tongani pe pe foki ke kai ngā toko lahi i ngai whanua koe i tō preanga neo nau nofo i tō preanga ka kuna ofa mai pe ki tongani tuku mai peo nau roto i te tau tolu i tongani pe mai mea koe ni nai hoko ka tau kau ngā ngoi ko tō pe tau whamalo ia ko tau pe ai ofa ai o tua kune kei ofa i o tau ki whanua. Pene ongo e whatumtuma mamani pene anga whewhe tau kei hawa tau tolu koe o tua ai pe au tau pāri tua. Kei ke koe whainga maari ia koe ki he tau whetarano aki o ku whainga maari e lahi. Ka pau pe o ku iai ha taimi o mo te whetua tahangai whamatala ko ta pe whalenia ki ai. Pea kei ngata i ko hangai mea ngau e o ko whiema o tau whetoko ni aki pe ai. Kerelei whakalo ku fua ki tau tolu ko tau pe. Ko e kakato ia e polokalamana e toko atu me sioloki ko ia e pureanga ko Daniela Kula ka maafo ki a reni vai o maunga.
whamaloa tō mō mea mai, pe hoka tai pe tau whehu whia aki mo tau loto ai pe, ke kei tonga i pia tonga o tū loa, e tokoni mai ai o tua. Māloho mō mea mai, kua katarina tohi, tō au whātu.